guys and welcome sa akong channel Tony Time Vlogs. And pasensya na if medyo hanap-hanap o medyo lag kay laptop akong gigamit na video karon or camera rather. Okay? So dugay-dugay na ko ka vlog and kay wa ko cellphone. Anak ko. Mumta cucumber water. Klaro ba? Pipino. Okay, wait sa. Okay, so good morning guys and welcome sa akong channel Tony Time Vlogs. Ug sa mga wala pa nakasubscribe sa akong channel, don't forget na i-subscribe akong channel and click that bell button para updated ka sa akong bagong videos. And of course, like my video and share my videos para mo daghan ta sa atong community. Okay? Tony Time Vlogs. So karon nalipay kay ko kay pinanggatay ko sa akong anak. Okay. Gipalitan ko niya sa isa sa ipang crave nako this past few months pag ECQ. So, akong anak actually online seller siya. Ako ibutang ang link below. Ang pangan sa iya kay APC Online Shopping. Ibutang dire. Okay? So, unsa ang gipalit sa ko anak nako, excited na kay ko nga i-review for the first time ever. Favorite ni sa tanang mga tao, di lang sa Cebu but I think tibok Pilipinas. So unsa ni? Ipa-deliver pa gid. Chiring. Paklaro mo. Actually, do ka cups kaya mo sa kanak ka din ang isasako. So let's reveal. Pasensya na sa tunog sa fan, kaya ang fan na si Babawra. Okay. What's this? Miguelitos Hype Mangoes. Okay. So, try. Okay. First, let's talk about the packaging. This is pila man ni siya. I don't know pila ni kuan basta muna akong kamot ana ra siya kadaka. Para ba? Di na ako itungod ha kay doon na kayo. Miguelitos Hype Mangoes. First of all, sa packaging. Hello sa owner Annie. This is not sponsored ha. I-review lang nako. So, first of all, sa packaging niya. Unsa may nasa packaging? Medyo ko'y feeling matuan ng ako ang laptop. So, I think I have to do something to cover my laptop. Okay. Okay. There. Pressing. Okay, there you go. Para mas klaro. That's, oops, asa naman eh? Okay. Sura, basta pa. Miguelitos Hype Mangoes. Okay, there. Back to back. There. So, ano na siya kadaka guys? Look at my, muna akong pad sa kamot. Then, siya. Ano yung size? Okay? But, ang size sa cup kani, but ang sulod is dire. Okay, there. Nganong favorite makinis mga katawan mo sa ginaan nganong ganahan kay slanwa day so hype na hype aning Miguelitos Hype Mango. So atong tilawan karon. Okay? So darang nag-sponsor. Dali nag-sponsor mo ni ako anak si Aubrey, and once again ako butang below description siya ang online shop, APC Online Shop. Okay? Nana ko na. Thank you. Okay? There. So atong tilawan. No say naa diri. First, humot. So, humot yun sa grahams and everything. So, here on top, you could see, say na dire, grahams and I think mango sundae, mango cream, mango syrup, man siguro ni siya. Kudlo na syrup. Lami. Mango na mango syrup. Masap na mango puree. Dili. Nangutana ko for sure. Ice cream. Ice cream lagi with syrup, oh.
Di mo na syrup. Di daw Real ko na siya. mango man na. Real mango daw. Sorry. So, real mango Real daw. mango bits. Okay, sige, ito tilawan. So, let's tilawan na to without the grahams first. Saan naman yun? Dira. Para to na without the grahams. Lain kay giluan ako. Not siya real mango. Bits. Good. And the mango is not overripe. Sakto rin yung pagka-tamis. And not sour po. Because there are some mangoes na sour. And there are some mangas nga katol. Itchy sa kanang throat. Ba't ka nidili? Nakatilaw din ko sa real mango. So good. Let's see if napabay more. More. I'll let you see. See this one? This one? That's real mango. Mango bits na. Kasi ka na. Mangga na siya. Okay. There. Delicious. Oh my God. Next, ato dilawan with the kaning grahams na. Graham na part. Okay. Heaven. Pero kung may taon o real, alam ta mango float, mango, no bake mango cake bars. Make it siya. Delicious. Dili siya katul. Dili siya katul. Kaya naman gimangga nga. Alam ito katul sa tunlan. Actually, mo na yung first time na nakakaon ko ano yung Miguelitos Hype Mangoes. Lamig yun siya. Very delicious. Lamig yun. So, pipila ganini? 50. Promo Manila. So, na-promo sila karon diri sa Toledo. 50 pesos per cup. However, you need to order at least 3 pieces ani. So, 50 pesos for 3 pieces. For 3 pieces, that's 150. And i-deliver ni siya. Kisa mo deliver ani? Tagiya. Oh, kawalo. So, ang tagiya ko na. So, special delivery. Wow. So, good job, Miguelitos Hype Mangoes Toledo branch. Lamigid kayo siya. Sakto lang katamison. And sa grahams, na siya sa ibabaw. Gamay lang yun. I'll be very honest. Gamay yahang graham crackers. I mean, crushed grahams, ibabaw. However, the mango bits is really kanang ubay-ubay. And ang grahams niya nasa pinakaubos. And I think may mango cream kay na siya and I think na siya mango cream. Kita ka na may puti. Na siya more cream sa ubos. Let's see. Let's taste. Flow na to. Itong paon na. Ka na nga part. Itong paon. There. Kuha na ko. I'll cream good siya. Mas siya condensed milk or something. So, I think okay siya. Pwede dugagan gamay sa fresh grahams. But, the taste itself, the taste, it's really delicious. Lamig yun. Dili kayo siya tamis, dili putas to miyang mangga, the mango bit saktura. The grahams medyo nabitin ko gamay, but overall I'll give you 5 stars for this one. Okay? So thank you so much for watching my vlog. So if pili pa muna po subscribers, don't forget to subscribe to my channel and then click the bell button para updated mo sa bagong videos, and also
like my video as well. So thank you so much for watching my review of Toledo's Miguelitos Hype Mangoes. Mga unta, tara! Lami, mga beshies!